Akasbani Imphal Nganbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maruoiba pau Raija gi security advisor Kuldip Singh na hairi Raija sigi mafam kyada ngasidagi security force na akanba mongda operation chathaba haure Imphal West Imphal East Thobal amasung Kaksing jila singda hayang ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung 6 phawba curfew komthokani Election Commission na Mizoram Chhattisgarh Madhya Pradesh Rajasthan amasung Telangana Vidhan Sabha mikhal gi matam lauthokre Sikkim da handak khanghaudana thokhiba isaun laikhidaba migi masing 30 sure masigi manungda army personnel tara yauri amasung Pradhan Mantri Narendra Modi ga Tanzania gi Rashtrapati Samia Suluhu Hassan ga ngasi New Delhi da unaduna leba ani gi mari fagarhanabagi matangda khanakhre Raija gi security advisor Kuldip Singh na hairi Raija sigi mafam kya dang asidagi security force na kanba mongda operation chathaba haure Imphal gi Mukhya Mantri Secretariat ki Darbar Hall da pangthokpa paumi singa unaba mada Sri Kuldip na hai ngasi Raija sigi Churachandpur Thobal Kaksing Imphal East amasung Imphal West ki mafam kya da thiba humbagi thabak chathakhi mangna hai police dagi lokhiba aini yadaba mongda hojik siznariba khulai pumnamak lokhatriba phawba operation asi makha chathakhi gani Imphal East ki Sinam Khulda ngasi chathakhiba operation amada AK rifle ama kapa yariba nongmi maru kun 303 rifle ama carbine ani bulletproof manga phagatki Churachandpur jilla gi Jalengkot Khulda ngasi ayo anganbada thiba humbagi thabak chathabada mortar launcher ama carbine ama country made pistol mari pampi amasung gun powder na singba phagatki jilla sigi Khoksabung area da su ngasi security force na thiba humbagi thabak chathakhi Thobal jilla gi Yairipok Gwarok Singh dang asi security force na thiba humbagi thabak chathabada magazine nipan ga konana SLR bearing ama hand grenade ama phagat pangamki special operation group Thobal kunthahum daisuba Assam Rifles BSF ki samamal phudra manga suba battalion amadi Yairipok police station gi team amana puna chathaba operation da khulai sing adu phagat khibani phagalaba khulai sing adu Yairipok police station gi OC da khusina khre hairi Raija sigi irang manungda police station singdagi khusukulai kya lokhiba du numit 15 gi manungda pikhalangnaba Mukhya Mantri Nongthomam Birena khangankhiba matungda khongthang asi lokhalakpani Sri Kuldip na hai Churachandpur district police as well as Assam Rifles arrested 3 persons and from them 1 insas rifle 1 pistol 10 rounds of ammunition 1 magazine 50,000 rupees and all these things was recovered. Similarly, there had been certain other raids in which in Sisipur only one individual, namely Daukhang Thang, was apprehended by Assam Rifle along with 20 lakhs of rupees and he was handed over to Singhat PS. He was caught in the vicinity of Indo-Myanmar border and it is suspected that the person might be going towards the other side with such a huge amount of money for procuring some contraband items or arms or whatever. So those kind of things have been found out. Presently, situation in the whole of Manipur is comparatively much better as it used to be. Kendra gi Information amsung Broadcasting Mantraloy da Director Administration Oriba Rajendra Singh na ngasi Akasbani Imphal na Swasth Bharat Special Campaign 3.0 ga mari lena na paikhatpat lamtu singdokpa amadi office lu lanhan bagi thabak sing hakthengna na yengsinkhre Sri Rajendra Manipur amadi Tripura da leba Mantraloy sigi tongan ba media unit sing sa thariba special campaign asi yengsinana ba Kendra Sarkar na tharakpani ngasi Akasbani Imphal gi auditorium hall da Sri Rajendra bu okpagi tharumama Akasbani Imphal na sinduna pangthokhi maduda Akasbani Imphal gi Director Engineering L Nandakumar Head of Program Adhikari Mayum gi Chandra Sharma News Editor Thoksom Jogendrajit amadi Akasbani Imphal gi karmasari singna saruk yakhi tharo maduda Rajendra Singh na hai leibak asigi mafam sinba thungna lunan bagi special campaign asi sathari hariba campaign asi leiba asibu lunana thamba leina tina kya degi ngakthokpa madi saukhat maikaida khumang yangsinna bagi pandam da pangthokpani Kendra Sarkar na paikhaliba campaign asida leiba asigi miyam punna saruk yamina bagi tangai fadaba lei 2nd October de hore ga 31st October bhaw chathariba sigi campaign singa mari lenana EIR gi akoiba building adigi staff officials mayam go loi interact tawjare adigi moi gi office ta phami ba jaga sing loi yengure yam lu na na thame maroena ano ba
initiative मैम हम से लोकल ले अतोप अतोप यामना surrounding area सिंग जो हंदक त इकुई कुई दना campaign में हम सथगी मरमना यामना लू नान नोइना ले होवे असिगुम बलू नान कोइना लेबसी अखोई सही सुपमा दुम मेंटेन तौबिना बगी तमकता अखोई एआर की स्टाफ सिंग चांग नाइना अखोई सोशल वर्क कुम बगरिगुम दुम रेगुलरली दुम पांगथोक पियो मरम दे कोई लू नान होएबसी याम मरु होय अदुगा अखोई की ओनली स्पेशल कैंपेन से की एम खतंग नतना अखोई थ्रू आउट द ईयर अखोई करम मोंग दे हेना लू नान लेगेदगे हाइबना सिंगबगी मरम द इंस्टीट्यूशनलाइज होइबा स्टेप्स मैम से लोबिनबगी तमकता एआर की ऑफिशियल सिंग दाइना अपील तौजरी तुंगदा श्री राजेंद्रना लमफेल पातलेबा एआईआर स्टाफ कॉलोनी द सतुना मफम अदुगी लुनान बगा मरी लेना पाइखटपा थबक सिंगसु यंगसिनखी हानगी मंत्री अमसुंग मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस की चेयरमैन विजय कोइजमना हाइरी महिरोय अनि मांगखि बगा मरी लेना सीबीआई ना मियोय मरी फाखिबा अदु तरामना ओई अदुबु महिरोय अनि गी हक्सांग हौजिक फावबा पुथोकपा ngamdaba सिलाइबक थिबनी मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस ना सिंधुना ngasi इम्फाल दा पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा श्री विजय कोइजमना हाई राज्य सरकार ना अकनबा थबक लौखतुना महिरोय अनि गी हक्सांग इमुंग मनुंगदा खुसिनबियो राज्य सिदा हौजिक फावबदा केंद्र की सिक्योरिटी फोर्स क्या थाजिलकलबसो सिंग ताइनाबा मफम क्यादा नोंमै कापसिनबगी थोंग लेप लेतना सथरिबासी अकनबा थबक लौखतुना लेफहनबा श्री विजयना तक्सिनखी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट थौबाल अमसुंग कक्सिंग जिला सिंगदा हयेंग अयुक पुंग 5 दगी नुमिदांग वाइरम पुंग 6 फावबा कर्फ्यू कोमथोकनी बिष्णुपुर जिला दा हयेंग अयुक पुंग 5 दगी नुंथिल पुंग 5 फावबा कर्फ्यू कोमथोकनी नोने जिला दा डेंगी लाइचत पाक सन संदोरप थिंगनबा लोंगमाई बाजार बोर्ड अमदी सीआरपीएफ की 36 सुबा बटालियन गा खुसमनरगा लोंगमाई बाजार दंगसी फोगिंग तौखरे अमरोमदा बिष्णुपुर जिला की मलेरिया ऑफिस नेहरू युवा केंद्र अमदी आइडियल क्लब गाइखोंगना डेंगी लेना दगी गाक्थोंगनबा थौरांग ओइना ओइनाम केंद्र की मनुंग चनबा गाइखोंगदा कांखल सट्रेट हिदाक लुपथोक्तुनी यंथोखरे मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट विभाग की मखादा ngasiदagi थौबाल लाइसांग थेमखोंग मनुंगदगी इम्फाल वेस्ट जिला की वहेंगबम लेकाई फावबा सिटी बस सर्विस हौदोखरे बस असिगी भाराना लुपा 50 ओइगनी हाइरी थौबाल लाइसांग थेमदगी हौरगा सोंगथाम कोना इरम सिफाई वांगोय हियांगथांग फावरगा वहेंगबम लेकाई की पार्किंग द लमथुंगफम ओइगनी सिटी बस लमथाबगी थौरंगा मरी लेना थौरंगी अथोइबा मिथुंगलेन ओइखिबा लाइसांग थेम चौखलुप की चीफ एडवाइजर इरोम बिजोयना हाई लाइसांग थेम चौखलुप ना हौखिबा जनवरी थादा मणिपुर सरकार की ट्रांसपोर्ट विभाग की मकुक थोंगबसिंगदा मफम असिदगी बस सर्विस लेहनबिना हाइजखिबनी इलेक्शन कमीशन ना मिजोराम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान अमसुंग तेलंगाना विधानसभा मिखल की मतम लाउथोखरे राज्य 5 असिगी मिखल मथंग थागी 3 तगी 19 फाव पांगथोकलगनी भोट मसिंग दिसंबर 3 दा थीगनी सिविल इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हाई मिजोराम विधानसभा की मिखल नवंबर 3 ता पांगथोकनी मिखल की नोटिफिकेशन था असिगी 13 दा थोकनी छत्तीसगढ़ विधानसभा मिखल तांकक अनि थोकना नवंबर 3 अमसुंग 13 ता पांगथोकनी मिखल की नोटिफिकेशन था असिगी 13 अमसुंग 19 दा थोकनी मध्य प्रदेश विधानसभा मिखल नवंबर 13 ता पांगथोकनी अमदी नोटिफिकेशन ना था असिगी 19 दा थोकनी राजस्थान विधानसभा मिखल नवंबर 19 दा पांगथोकनी मिखल की नोटिफिकेशन ना था असिगी 19 दा थोकनी तेलंगाना की नवंबर 19 दा मिखल पांगथोकनी मिखल की नोटिफिकेशन मथंग थागी 3 दा थोकनी राज्य 5 असिदा विधानसभा केंद्र 59 दा वोटर कोटी 13 रोम लेरी मसिगी मनुंग दा लाख 40 अमदी अनोबा वोटर सिंगनी न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा पाउमी सिंग उनबा मदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने हाई पांगथोकदौरिबा राज्य 5 की विधानसभा मिखल असि इंग्लिशिंग अनि 23 की लोकसभा मिखल मांगोइना पांगथोकपा अरोइबा मदी मरोइबा मिखलनी मिखल असि नियम चुमना पांगथोकनबा होनागनी हाइना श्री राजीव कुमार ने फोंदोखी मांगना हाई राज्य 5 असिदा पोलिंग स्टेशन 13,300 लेगनी मिखल की मांगोइना मयाई काबा चिंजाक सिजनबा थिंगनबा इलेक्शन कमीशन ना इंटर स्टेट चेक पोस्ट 90 मथौ तौहनगनी करिगुंबा लाना आइन की वांगमदा बोट खोंबगी थबक सथरबदी मियोय अमना सी विजिल ऐप की खुथांगदा इलेक्शन कमीशन दा वाकटपा यागनी अमदी कंप्लेंट खुदिंगमक मिनिट 100 की मनुंगदा कमीशन पाखुम पीगनी बीजेपी ना राज्य 5 की मिखल मतम लाउथोकपबु तरामना ओकपगा लोइनना दल असिगी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लुसिंग मखादा दल असिना राज्य 5 मक्ता चाउना माई पाकनी अमदी लाकदौरिबा सही 5 असिदा मियामगी अपांबा अमदी मंगलान मंगफाउना हनबा होनगनी कांग्रेस दल नसु मिखल की मतम लाउथोकपगा मरी लेनना मियामगी थाजबा अमदी मतेंग लोइनना दल असिना राज्य 5 मक्ता चाउना माई पाकनी हाइना आशा तौरी दल असिना सोशल मीडिया दा थागतपा पोस्ट अमदा हाई
Raija mangada Congress mai paklabadi lauba naha amadi nupisingi yaifaba oigani. Nagaland gi Tapi Vidhan Sabha Kendra gi maraki mikhal su mathang thagi tareta pangthoklagani haina Election Commission na lauthokre. Mikhal asigi notification na tha asigi 12 da thokani. Akasmani Imphal dagi paukta biri. Sikkim da handak khanghaudana thokhiba isauna lekhidaba migi masing kunthra mari sure masigi manungda army personnel tara yauri. Raija sigi Disaster Management Authority na hai haujik phawba miyoi chama manga theiba khangdana leiri amadi miyoi lising ani chamnga humphum doina kanba ngamkhre. Miyoi lising taruk sumna nifutare na tongan ba relief camp ko nipanda sangjafam loduna leiri. State Disaster Management Authority na hai handaki sawsida yum lising ama chahum marifuma thoi amangta thokre amadi Tista Turel gi matakta saba thong tara mari senthakre. Raija sida Griha Mantraloy gi midyang makhada Interministerial Central Team IMCT na isa wasina maram oiduna Raija sida thokliba amangta singyang sili. Amaromda Sikkim gi Chief Secretary BV Pathakna IMCT ga Gangtokta leiba Tasiling Secretariata isa wasigi maramda mifam pangthokhi. Mifam asida Chief Secretary BV Pathakna isa wasina amangta thohankibasing IMCT da paudamki. Chief Secretary na Raija sida mai ising lambi thong na singba kaya athuba matamda sembina ba haijakre. Pradhan Mantri Narendra Modi ga Tanzania gi Rashtrapati Samia Suluhu Hassan ga ngasi New Delhi da unaduna leibak ani gi marakta leinariba lalol itik ngaksel higher education amasung leibak ani gi miyoi singi marakta mari fagadhanaba gi maramda khanakhi. Tanzania gi Rashtrapati ga loinana New Delhi da pangthokpa pawgi mifam amada Sri Modi na hai Tanzania asi Africa da leiba leibak singi manungda Bharat ka khwaidagi naknaba mapang oiri. Leibak ani asina lalolitik amasung sel thadabagi sang hengerhanaba honari. Sri Modi na hai leibak ani na ngaksel gi lamda sahi manga gi weba roadmap ama yanakhi. Masigi makhada military training piba defense industry amasung building capacity hengerhangani. Manipur Master Athletic Association sinduna Marifuni Thoi Suba State Level Manipur Master Athletic Meet Lisingani Kulhumdoi Khuman Lampak Man Stadium da November gi mari amasung manga da pangthoklagani. Sarug yaning masing na chingmairong da leba association asigi office dagi tha asigi kunmanga phawgi manungda form lawranaba khanghalli. Kunipan Suba Hero Senior Women National Football Championship Lisingani Kulhumdoi kunmari da sarug yarunaba sanaroi singi ming All Manipur Football Association na lauthokle. Khallaba sanaroi singna Imphal Zilla gi lamlong thongkhongda leba artificial turf ground da tha asigi 13 gi ayuk pung 3 report tawranaba khanghalli. Ayushman Bhava campaign gi makhada tha amarom leba asidagi da leba asidagi unit lakh ahum rom hena khomjin bangamki. Campaign asi mamang thagi 13 tagi tha asigi ani phawba chathakhiba seba pakhwara gi manungchana pangthokibani. Social media da thagalakpa post amada Haksel Mantri Dr. Mansukh Mandavia na hai hana sahi amada unit lakh 8 khaktamak phangbangam lambani. Campaign asigi makhada dan tawduna miyoibagi seba da saruk yakhibasingbu Sri Mandavia na thagatpa phongdokhi. Kendra gi Ngaksel Mantri Rajnath Singh numit marini gi Italy amadi France gi damak ngasi New Delhi thadoklagani. Ngaksel Mantri na Italian Defense Minister Guido Crosetto ga Rome sahar da unaduna leibak ani asigi strategic partnership fagadhanaba khanagani. Aroibada maroiba paw amuhanna. Raija gi Security Advisor Kuldip Singh na hairi Raija sigi mafam kya da ngasidagi security force na akanba mongda operation chathaba haure. Imphal West, Imphal East, Thawal amasung Kaksing Jilla singda hayang ayuk pung 5 dagi numidang waram pung 3 phawba curfew komthokani. Election Commission na Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan amasung Telangana Vidhan Sabha mikhal gi matam lauthokre. Sikkim da handak khanghaudana thokhiba isauna lekhidaba migi masing kunthra mari sure masigi manungda army personnel tara yauri. Amasung Pradhan Mantri Narendra Modi ga Tanzania gi Rashtrapati Samia Suluhu Hassan ga ngasi New Delhi da unaduna leibak ani gi mari fagadhanabagi matangda khanakre. Paw loijare.